Hello friend, welcome back to our channel. Tama ngan pen EP yêu neu ngam stainless B. Ungap dekai mo bang ikut kitin chenang chengi ungap saan. Teu yêu neu ngam ngadang su deban bu 4 silembre dengan sa pen EP mo kumno ngan pe cepo ula long kumno. Namar ngadang deban pihak sing. La arteli la teli nga pihak sing ma kini ki stainless B. Jangan kerparu EP bepin subscribe mo kini ke channel gitu nga. Kini ke jena chung umo coba ula sebar kini ka plastik ka skem ha. Pet kini ka kiau ngap mo ka kiau tong ne u stainless B kini ka behe bah kini ka dan hapdeng. Sepet bah pini I pet kini ka bekam he kam pher mo. Nagni kiwi pat. Pet kini ka sang keleng ni. Daun ni ungap 4 silam rangadang su deban bu tang si katu kat ni. Tak kini ki keu ngap jang uru kala sedang don Tak kini ki jan ngap ma ka kamsuk bah ban penkha ma ban piak sing. Kani ka wehang ni uniru ngadang su deban piak sing la katu hi kejuk sing. Tahang niru ngap uladon dengan sa pet sapok pan mau ulalong gumno. Ngan lucuan du telai namar banga kedok ma banga kan nek hagan ka ceka. Namar nga klem dat dau kajar tengah kedok dunia. Nga klem dat prek hang ni. Kaskem ha namar bau neu stainless B ma la dadan gitliu giba. Lat melum malaru la sembor lagi ni ki jenak jong u. Te katu ka leng ki khon ngap trong kini ki stainless B. Te uni rola sedang dap ma kani ka kamera ka we. Begini ki keu ngap trong ur kaladon. Te kini sa ni rola sedang mengkap sa kani ka we pat ka kamera. Te andau la kam he ma la don kini ki sop kiau chung u dengan sa pihak sing saya uni pat kena mangan yok bon teli. Telah pikuk bentit ke sa komen ha comment section bakam tahi kulo sibon. Dan saya kendu pat ha ka video.